Нурзаман студиясы тартуулайт. Ар бир жакшылыгыңызды Нурзаман менен түбөлүккө сактап калыңыз. Айланасың толыр курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, Мына бүгүн 2019 жылдын 29 октябрь күнү кызым Сезимайды турмуш сапарына узатып жатам. Алла разы болсун. Ошо кызым ошо турмуш жолуна сапарына жол тартты. Турмуш жолу сапары байсалдуу болсун. Ошо баланы Аллах Таалам парз экен бул кыз узатуу, салт экен. Улууларыбыз айткандай, карларыбыз айткандай, кызым сен жакшы кылдың, пайгамбарыбыздын бир жакшы парзын аткардың деп айтып атышат. Угуп бир жагынан ыраазы болуп турам, бир жагынан кызым Сезимайды ошо турмушка узатып бир аз азыр толкундап сирдеп турам. Кызым турмуш жолуң, турмуш сапарың байсалдуу болсун кызым. Келечегиңер кең болсун балам. Күйөө балам Олжобай экөөңөр кармашкан колуңар эки дүйнө болсун, эки дүйнө кармашсын. Сапарыңар байсалдуу болсун. Келечегиңер кең болсун балам. Келечекте ошолордун учугун улаган жаштардан болгула. Алдыңардан чыккан ошо өзүңөрдөн улууларды ар дайым сыйлаган, элге, журтка кереги тийген жаштар болгула айнанайындар. Силерге ошо кааларым ошо Аллах Тааладан кандай бакыттар болсо Аллах насип кылган болсун ушуларды. Ошо бүгүн ошо кызымды турмуш сапарына узатып, элден пата алып берейин деп ошо колдон келген аракетти жасап отурабыз. Эмне десем экен, эми ошо кылып аткан ошо элдерден пата алуу ошо немелерин дагы салтыбызды Аллах эп көргөн болсун. Аллахым эп көргөн болсун. Ошо балдарыма келип ак пата бергендердин паталары кабыл болсун, насип болсун Аллахым. Ошо ата менен эненин парзы экен ушул кызды узатуу. Ошо дасторкон жайып элдерден бата алайын деп ушинтип Алладан суранып отурам. Ошо Аллахым эп көрүп, Аллах разы болгон болсун. Ошо балдарым ошо паталары менен агарып көгөрсүн.
Эмдиги жылы ушул күндөрдө Аллахым наристе насып кылып, бешик тойго дагы ушинтип баракет кылып, эл менен бирге бешиктерди жууп, бешик деген салтыбызды жасап, сүйүнүп, сүртүгүп ушу наристенин үнүн угуп, наристебиздин жакшылыктарына каалоо тилек айтып, ката бергенди Аллах насып кылган болсун иншалла. жаткан карытып неге болбой жакшы салтың ой сактаса карап турсаң аксакалдуу адамды суу куйганда алкап сенин ой балаңды өмүрлүү бол талайлуу болса дагы эл улуу бол деген сөзүң ой жаманбы жаман келген элдер деп турса өмүрлүү бол жүзгө жаша ой карыган бакыт тилеп талай тилеп бак тилеп эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп бул тилектер адалдыкка чакыруу тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек бул тилектер дилдердеги тазалык ошондуктан карылардан ой баталык
сонун болор эле деп ойлоймун. Кала билсе келдин уулуң ой, кыргыз уулуң ой, аталып. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз калкым. Ассаламу алейкум, Жалал Абад шаарынын Жергетал айылынын тургундары. Бүгүн 29 октябрь Жергетал айылында куттуу ордобуз Жамбыл эжекебиздин үйүндө Сезимай кызыбызды турмушка узатуу тою. Жалпы эми мына ушул ак тойго келген меймандар бардыгыңыздар кош келдиңиздер. Жакшылыкка жайылган дасторкондон даамдатып, сыйлуу мейманыбыз болуп кетишиңиздерди каалайбыз. Анда эмесе барыңыздарды ак өргөгө баштайбыз. Жүрүңүздөр. Кош келдиңиздер тойго. Жолар бытып алыстан тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө. Унандарды чабышып, жорголорду салышып, мелтиреген талада байгелерди талашып. Тойго келгиле, тойго келгиле, оюн сокко кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Барган жерге жакшы болсун. Үй торгон бала болсун, эшик торгон мал болсун. Өкө жакшына бол, балалуу чакалуу болсун. Бардыгына жакшы болуп жүрсүн, жакшы болсун. Жамбы мына бүгүн кыз узатуу той болуп атасы. Ушул кызыңдын жакшы болсун, барган жеринен бак тапсын. Не тилесе тилек максатыңа жетсин. Ар дайым ушул көңүлдөрү ачык, шаттуу болушун. Ошо бүгүнөн баштап сен башка бирөөнүн билөөсүн, башка бөтөн үйгө, бөтөн жерге бара жатасың да. Ошол жерден бактап, ошол лекең болот. Ар дайым кандай тилекти тилесең, ошол тилегиңе жет. Ошол кошкону менен кошуло карып, арып, балалы чакалы болуп өнүгөс. Эч жамандык көрбөгүн. Ушул айылыңа байырылуу бол. Барган жериңе байырылуу болгун. Кызматың менен кайын журтка жакын, кайын журттан кадыр тапкын. Эмгегиң менен элге жакын, эл ичинен абир тапкын. Ак жолуң башыңда болсун. Эч кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Алдыңы бала бассын, арттыңды малы бассын. Ушул сен ар дайым күндөй тегиз бол, тегиз нурун чачкан, суудай ай кенем бол, баарын жууп тазарткан. Ушул абадай абдан айкөл болгунун эч анын бергенин эч ким билбеген. Ушу эндиги жылы бешик тойлорду көрөлү. Алла насыбыңа болсун. Кызым куз узатуу тою болуп атат айнанай. Буларды эмне деп кана бакпадым, эмне кыйынчылыктарды таппадым. Ушулардын оюн көр, урматын көр, сыйын көр. Күйөөң сага бала болсун. Бакыт укама сиңдим кыз болсун. Жолуң ачык болсун айнанай. Каерден болсун абир тап. Апаны эч такыр уятка калтырба. Дайыма ушуну зоолуң бийик болуп, ушу дайыма жакшы сөзүңдү угуп турайлы. Балалуу чакалуу болуп өнүгөсүп, эндиги жылы ушунда бешик тоюна калмайлы. Карылардын жогору жакта айткан сөздөрү жакшы сөздөр болду. Ушул сөздөрдүн баардыгы кулагына ийилип алып, ошолордун баардыгы айткандардын баардыгы сага кабыл болсун. Ден соолугуң чың болуп, өмүрүң uzun, карбашкан колуң эч такыр үзүлбөй, ошол жерден балалуу чакалуу өссүн.
мына бакыттуу көмөктү түп бүлөгүн берип атабыз. Ошондо жакшы эмесмин. Каерде болбосун жакшы сөзүн Туғандарды шақырып той беріп жатасың ба? Мен өзіме тұра кішкене өсіп кеттім. Сен қайырлы болсын, бақыттылы болсын, қызым. Бақыттылы болсын. Бақыттылы болсын. Барған жеріңен бақыт тапқызсын. Өңі өз ошерде не тілесең тілегіңді берсең, қармашқан қолың ешқашан үзілмесін. Ошерде өңі өсі бала чақалы болып, ошолордун бири болуп жүрө бер. Заманыбыздан тынч болсун, ушундан эки жамандык болбосун, жакшы күндөр болсун дейбиз. Ушуларды калыңдан кыйналып, кысталып бактың. Эми тойлорго келели, ойнорду балаңды жыгып, беш кызыңа берип, ошолордун урмаксыздыгын көрүп, оорубайсызга жүрө бер. Эжелери Барган жериңен бакыт тапкызсын. Өңү өз ошерде не тілесең тілегіңді берсең, кармашкан колуң ешкачан үзүлбөсүн. Ошерде өңү өсүп, бала чакалы болуп, ошолордун бири болуп жүрө бер. Заманыбыздан тынч болсун, ушундан эки жамандык болбосун, жакшы күндөр болсун дейбиз. Ушуларды калыңдан кыйналып, кысталып бактың. Эми тойлорго келели, ойнорду балаңды жыгып, беш кызыңа берип, ошолордун урмаксыздыгын көрүп, оорубайсызга жүрө бер. Ошо кызды бактың, ошо кыздын заты урматын көр. Ошо сезим айман барган жеринен бактуу болсун. Өз менен өзү көбөшөбүзсүн. Эмди жылы бала көтөрүп келсин, барган жериңен бактуу бол сезим. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөй, түбөлүк өмүрсүн. Той марек болсун. Сезим ай, күйөө балаңар бактуу болуңар, бала чакалы болуңар, өмүрлүү болуңар. Эки жакты тең сыйлаган бактылуу жаштардан болуңар. Ата-энеге, тууган урукка, кадыр сиңдүү, кыргыздын эң көрүнүктүү жакшы жаштарынан болуңар. Тууган уруктар, туугандар, алтындарым тынч бололу. Дайыма ушундай достордун үстүнө ойноп жүрөлү. Сезим ай, бактылуу болсун, жаман тойлор той өсүн. Ушу кызыңа, балдарга тойдун көргө болуп жүрө бер. Сезим бөлüm эмеселер бизге бир туугандай болуп чоңойдуң, а? Ушу эже кызыңызды кыйналып кысталып бактыңыз. Бардыгы айтып кетти. Ушу айтылган сөздөрдүн бардыгы Алла Таалам кабыл кылсын, а? Эки жаш бактылуу болсун, барган жеринен бак тапсын. Кайын журтуна күйүмдүү болсун, күйөө балаңыз сизге күйүмдүү болсун, а эже? Эки жака тең болгон жаштардан болсун. Өнү өссүн, бак табышсын, бешик той болсун эмдигиже ушундай, да? Баарыңарга сөзгө кошулам, эже бактылуу болсун. Бактылуу кыздын
Агдастан көзүндө отурган кадырлуу аталар, ак келечек апалар, барыңыздарга той куттуу болсун, той жугуштуу болсун. Бүгүн Жамбыл эжекебиздин куттуу ордосунда Сезимай кызыбызды турмушка узатуу тою белгилеп атабыз. Анықтан кадырман меймандар, жакшылык үстүндө жайылган Агдастыркондо турган меймандарга дагы бир кош келдиңиздер деген жакшы тилек айтуу менен бирге тоюбузду баштайбыз. Бүгүн той элени куттап келген меймандарды ортого бийге чакыралы келиңиздер. Бүгүн мына жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Той деген эң бир жакшы нерсе. Бул той дегенде асмандагы куштагы канатын салган экен. Ошол сыгары бүгүн жакшы иш болуп атат. Мына карындашыбыздын баласы үйлөнүп атат. Буга биз ыраазыбыз. Ошон үчүн булар чоңойткон, өстүргөн ниет менен ошо кызыбыз менен балабыздын бактылуу болушун, эч убакта жамандык көрбөсүн, дайым колдору кармашкан боюнча жүрүшсүн, бала чакалуу болуп, ушул үйдө көгөрүп, агарып, бүт жамынын не десе жүктөрүн көтөрүп, ушул апасынын ийгиликтерин дайымга коштоп жүрсүн. Ошон үчүн биз дайым колдоп кетебиз. Жакшы балдардан болсун, жакшы келиндерден болсун деп тилейбиз. Мерейлилер, мына бүгүн Жуманазар айткандай жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Сезимай кызыбыз биз мына жерде окуттук, тарбияладык. Бүгүн ошол жерде мугалимдер да эчекелер айтып атат. Абдан жакшы кыз эле деп. Мына бүгүн ошону тууруна кондуруп учуруп атабыз. Кызыбыз бактылуу болсун. Жат жерге кеткен жок, өзүбүзгө караштуу жерге кетип атат. Ал жерде жакшы кишилердин балдары. Биз сыйлыктанабыз. Кызыбыз Сезимай өмүрлөрү узун болсун, бактылуу болсун, барган жеринен бактап, өнүп өсүп жүрө берсин. Не тилеген максаттарын баарын Кудай кабыл кылсын. Жамбы мына карындашыбыз эмне дейтилер, турмушта ар кандайлар болот. Ушу кызыбыз Ратбек уулубуз ушу сени көтөрүп өстүрүп, сенин не деген максаттарың аткарганга тилектеш болуп жүрө берсин. Эми дагы бир жолу Сезимай кызым бактылуу бол, өмүрлүү бол, балалы чакалуу бол, не тилеген максаттарың дагы бир жолу Кудай кабыл кылсын. Бүгүнкү бир кубанычтуу той күн болуп атат. Жамбылына кубанычтуу күндөн соң өмүр берсин, кыздар багытын айтсын. Сезимдей кийинге берсин деген максатына жетти. Эми Сезимай кызыбызна турмушка жолун аттанууда ушу барган жеринен бактылуу болсун, балалуу чакалуу болсун, өнүбөсүн ашаякта силерге кайрымдуу, акчеттүү, ыймандуу жаштардан болсун, эл арасында аман болсун, тилеген тилек максаттарына жетип, айдан аман жылдан бүтүнбү болуп ошо силерге кызмат кылган жаш келин кыздардан болуп Kızım bargan yerine baktapsın, bala çakalı olsun, dünyası güzel olsun, ömrü uzun bolsun ökün. Seni kaynata kaynanezini uzattağın adam olsun. Bırak senden uzattap süre turgan bir yolda. Anan altı meyakına beğendik, acan bu kan. Bak şuraya, caz. Ya koy. Bargan жерден бактап, бактылуу болуп, өз менен өзү көбөйүшүп, этегинен айтып, балалуу чакалуу болуп, ошол барган жеринин кадырлуу, бактуу келини болуп, кызы болуп жүрө берсин. Арчадай өмүр берсин, ден соолугу чың болсун. Маңдайынан үпкү кетпесин, таңдайынан таттуулук кетпесин. Дүйнөдөгү баардык арчадай өмүр берсин. Жакшылыктарын баарын каалайм. Сезимай.
Ağır gözün астына аттап келіп келген апаларыңызға ассаламу алейкум дейлі. Ардақтуу апалар, тойға қош келдіңіздер. Екі жаш бақытты болсын. Той иелері қуансын келдіңіздер. Қолды биік көтеріп билеп қойыңыздар. Той құтты болсын барыңыздарда. Toy iellerinin hurmatına kolunuzları dik götürüp iyiyle koyunuzlar. Baktolu olsun, hiç yamandık görmesin aynanayım. Kız ver, devletler, baktolu yaşasın. Aldım Allah. Kaysı жақсылықтар olsun, şu kızlar қалайыз. Apasına meyrimde olsun, eli yurtқа gereği tegen şunda akılda estiyor. Yaşlardan olsun. Bari şunday toylarda tınçaman şu kızlardı verip, buldardı bilip, жақсы günlerde жүрüyorlar. Şu balağının ata pasına görgönmüş. En son beslemiş şu balağa uzun ömür versin. Şu balağına toylarda sattığıyla sürüyorsun. Şöyle bak besin, söylüyorsun. Sağa güyü olamaz, mum olsun. Şuların жақсы күндерін жақсы сыйларын көріп жомарт шықса келіп тартып тұрамыз едік. Жақсы сыйлаған құда-құдайлардан Алдыңғы жаштардан болсын. Елден асты болмай, арты болмай, ордос болып жүре берсін. Үйлерде, бұл үйлерде дайым тойлар болсын. Тойлар қошу қошналары, туғанлықтар көбі болып жүре. Toy iellerinin hurmatına kolunuzları dik götürüp iyiyle koyunuzlar. Dem alğanı ısık gölge bargan ede Su beridey sulu gördüm gölçegene Stalçılıkta eğilgen delimde de Kança sulu Basıp barıp tanıştım o yaktın aydım Şirin şirin gep salıp çalın barı Kalan mı nevadaşı oya bayanı Buldun emin segerim sarındanı Buldun emin segerim sarındanı Dem alğanı ısık gölge bargan
Uşu toy merak olsun. Gün açılgандай bolup, yüreğiңер açılıp, toylorda katışıp yüreğer gider. Anacabı singdim, sana uzun ömür, den soğlukka dayman. Kızın bargan jerinden bak tapsın. Kudayım paygambar batasın versin, baydoylatın versin. Süleyman paygambarın batmaz oğalarım, kırç sitenizler, mazalma şahitler oldosun, ozzolerlerin oldosun. Jot pirim oldosun, temir pirim oldosun, kızıratan oldosun. Alganın arattım olsun, bir oğulları gümüş olsun, jegediger yüzüm olsun, ömrünger açadayı uzun olsun. Zaman tınç olsun, el aman olsun, elinin içinde. Can bu senden ne bir ömür yaşına kavulu, aman sen tuğan unuttun. İçinde yüreğinin singdim. Yem ne dilek kılsan Allah dileğini versin. Alın deşkile, araktı basa içkile. Yemdeki uşul yıldarga, beşik toyga gelgile demekçimin. Barakelli aytkanız gelsin, gelingizler emi. Koldu bir kötörü biyleysin, hurmatlı meymanlar, yaştan hurmatına. Bugünkü meymanlar, barınglarga den soluğuңar çın bolsun, ömürüңөр uzun. Bugünkü toyuңar kutlu olsun, canbı. Den soluğuң çın bolsun, ömürüң uzun bolsun. Uşu kız bargan jerinden baktılуу bolsun, balalı çakalı olup, tuğandardı sıylaran, jakşı yaşlardan bolsun balam. Toyuң olana versin. Endi yüzü beşik toyda gelip, jarışa suda kalasa. Gelingizler emi, apalar, süylögön sözünüzü hoşluğu kuvatlap, koldu bir kötörü biyleyip beringizler, sizler mücadele olsun, jakşı çıkarma, jakşılıkta görüşkön nasip olgan bolsun. Hoş geldinizler andaktuvaz meymanlar, gelingizler törümüzde süper jayılgan andastır kolun çetinen orun alıp dağıtardığımızlar, zagırget barыңızlarga toy kutlu olsun degen jakşılık açamı, iki jaş baklı olsun. Assalamu alaikum. Жаңыдан астын аттып, құтты төрімізге мейман болып келіп отырған жалпы апалар жаматына ассалауму алейкум деп амандашалы. Ардактуу апалар, қош келдіңіздер. Бүгін қыз ұзату тойына сіздерге арналып жайылған ардастар кончетінен дағыттатыңыздар. Ал эми үйден шыққан меймандар микрофон көздей басы келіп, 2 жашқа жақшы қалып тілек той елеріне тілек айтып, қолды биік көтеріп билеп беріңіздер. Той құтты болсын барыңыздарға. Қалушылар, четте қарап тұрмайсыз, құрметті меймандар, бүгін бізде той анықтан келіңіздер. Бардыңыз, қолды биік көтеріп билейміз. Aynalayın dostlarım, budan bulay sayğanada bulanma.
Осыдан жылмаймыз, атулы меймандар келіңіздер, 2 жаштың бақсы үшін бейіз оландағыз кеттік. Бардығыз билес, 6 жарым! Тойлар қуансыз, ракетті! Маэстро! 6 жарым болып кетті сағым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Қайменеден білмейді екен үйіңнің, келмей-ақ өзін іздеп барамын. 6 жарым болып кетті сағым, күте беріп жоқ. 6 жарым жоқ, күн күтемін, сен келмедің базар жоқ. Өкпеледім, қызғанбаймын енді мен бақытыма. Оттан тұрған ай, айналайын өзіңнен ашып жұмған ай.
тілеп келебиз. 2 жаш бактылуу болсун. Ben atayın çakırttım seni. Senin жақсы ежесін білерің бар болуына. Bir туғандарың келіп отырады. Ежені, bir туған ежесін десе сөйледі. Екі сөз сөйлеп, анан кейін қалғаны мындай тәртіппенен ұзатып қойып. Ошандай өледі. Сағатқан ежеменен бір туған екенін дағы білбейді екен, біліп отыр. Ушул ақ той құт болсын. Жамбы. Қызың қайерге барса дағы, қандай болып барса дағы, қандай тәртіпте жүрсе дағы, только сен жақсы жағынан ол. Рахмат еже, рахмат. Бақтылы болсын, барған жерін гүлдер туып, сенде болып жарқылдап жайнап, сенің ниеттерің, еңбектеріңді ақтап, невре чөрелі қылып, сені жүдетіп, балам қызым келеді деп қуанып, бір туғандарым келеді деп қуанып дайыма қуанышта жүреді. Тойың құт болсын, дастархан дайыма осындай тойларға жайылсын. Біз аябай, мен лично баяғы қандай да ат все души дегенде шын дилимен сөйлеп атам. Ошол мен аябай баяғы қандай десем сені көріп мындай өзімше толқынданып, мына аман есен келіпсің, Құдайым денсаулық берсін өзіңе, бір туғандарыңа денсаулық берсін. Мен баяғы бір туған ежесіңді болып болсақ дағы, біз қатышып қанша жылдан бері ежесіңді болып, мен бұларды барын білем, тарихтың барын білем. Біздің денсаулығымызды шежем, тікелеп жүрді өмір бойы. Анан эме бирок ошондо мен бир жерге тан берген жерим бар, ошол Жамбыда. Жамбыда ар бирибиздин бир тууганыбыз, бир тууганга ушундай болуп күйгөн болсо, ушундай болуп чуркаган болсо, бир тууганым деп анда эчкимдин арманы болбойт да, бир тууганым мындай эле дегендейчи. Бул өпкөсүн жүрөгүндө эметип өзү кандай болуп кетип атса ушунча баягы душасын баарын ачып коюп ушинтип жүргөн кыз деп түшүнөм. Эми сиздерде дагы менден дагы көбүрөөк информациялар болот болуш керек. Анан эркин күнү жакшы билем, эркин күнү ошентип биякта дагы эме болуп атам, кимдер деп сураштырып, зарыл каража менен деле бир тууган турбайсыңарбы. Анан ушул бүгүн 2 ай мурун эркин айтты, ушу эжем келет, кызым келет, той болот деп. Анан келесе же чакырабыз. Эч жака барбасам да силердин барайын деп. Ошол эми насип этти, ошол күн болуп атат эже. Мына дастарханда чоң отуруп атабыз. Эжеме 2 күн мурун сурадым эле, каякта деп мына буюрса насип этип чоң отуруп калдык. Эже менен өтө көп чоң жүргөнбүз, иштегенбиз, насааттарын укканбыз. Эже канча жерлерде чоң болобуз. Бияктарда туугандарыбызды таап, өзүмдүн сиңдилеримди бардыгын күнөтүп атам. Анан баягы мурунку келген конок кийинкини сүйбөйт эмес. Биз баягы сиздердин мындай жакшы эме кыла албай атабызбы? Кудагыйлар куш келипсиздер, анда ушундай тойлорго. Бул ыйык той. Ар бир эле кыз ушинтип той кылып
ашылып чачылып ата-энесин сүйүндүп чыкпай атат. Заманыбызга жараша ошо сенин кызыңың кандайдыр болсо дагы сенин тарбиянын кичинекей тыысы бар экен деп койсо болот. Ошол үй бүлөңөр менен аман болгула, тойлордо жолугушалы, жакшылыгыңарды бөлүшүп. Ушул эжемди мактап атам баягы бери, эжем мен мактабасам деле эл билет. Анан мен ушул бир жакшы каалоолорду айттым, сиз менин каалоомду бекемдеп туруп, артынан бир жакшы кылып ушул бир мындай өзүңүздүн төкмөлүгүңүздү көрсөтүп тойдон шаниси кылып, анан бул эстелик да болот. Эстелик болот. Тойдо ушундай да ушундай болгон баланча деп анан баарыңыздын үйлөрүндө ушул бактылуу карлыктуу баарыбызга бакубат жашоону насип этсин, тазаконду жакшылыкка жайганга ушундай отуруштардын көбүндө чоң болуп Кудайым насип кыла берсин. Тойуңуздарды жакшы өткөрүп, кызыңар бактылуу болсун. Рахмат, эже, куш келипсиздер. Чумахан, майлы сен сөзүңүздө менден да таштабай, менден да таштабай, сен кишиси. Элдин кыйналып турганда жан себепкер болуп, экинчи Кудай болуп, себепкер болуп, жанына кишиси. Жашын окунуп өтүп келгенде билип болгонбуз. Эми мен огородуман жасап берейин. Огороддо. Бирде башына баштайм да, анан калганын кайнатам менен келин, кайнатам менен кайнына сүйүнүп келинди алат, анан келинди нитоон кийин чыгарып коём да. Анан эми башы бөлөк темасы, башынан баштайм. Ушул чыгарган ырым өзүмө жагат, ушу башында баштаган ырым. Жана уктуңар. Жакшынын жакшы беле сымбатын эй, жаман киши кайдан билсен адамдын арзан менен кымбатын эй. Бул дүйнөгө бир эле көз жаралабыз, сыйлашып жүрөлүкчү туугандары. Бул дүйнөгө бир эле көз келебиз го, чай ичишип жүрөлүкчү жумаканы. Эми кайната, кайнына сүйүнүп келин алып атат да. Кайната сүйүнүп ко келинди коялат экен, бар тапканын вечер тойго чачат экен. Ошентип алган эле келини го, кайнатасын кайненесин сыйласа экен. Gelиндер жаркы, тура тур, чыкпа эшикке. Сен деле келинсиң. Gelиндер жаркылдашып келет экен, бөлөктөп төшөк көрпө жыят экен. Апамдын берген көрпө төшөгү деп чаң басса да мираптана түшүрбөйт экен. Апамдын берген көрпө төшөгү деп чаң басса да мираптана түшүрбөйт экен. Ал көрпө төшөк үчүн кудагый, кудасынан 100 000 алганын келин бала сезбейт экен. Окусунан келин бала тарынса го, чаң басканы көрпө төшөктө сүйрөп эле жөнөйт экен. Вечер той кылган эле кайнатагы, не кыларын билбей эле колу шалап калат экен. Тогуз себет берген эле кайнене го, томсоруп го калат экен. Боларым турмуштан го алынганы, келиндерге тарбия го болсун деген эле ырым. Келиндер көңүл буруп угуп койсо,
Çaң басқан көрпе төшектің қайнатаға қайненеге салып қойсын. Қайнатаның қайнененің көзі барында ақ батасын алып қойсын. Рахмат егелерім, алыңыздар. Ал отырыңыздар, мен ағайындар. Мынау құда. Ежелеріме bir koşup koyuyorsunuz mu demeden hanım? Mira, kavuşa құдағайға. Yok, hayır, daha sağlıkla gitsin. Қадырлап жүргендердің қадырман пациенттен есінде ме сыздай бербе сезімдерім сыйлашып жүргендердің есінде ме сыйласа сыйлабаса қайбір сырдашқан пациенттен қадырман пациенттен есінде ме қадырлап жүргендерді сыйлаған пациенттен есінде ме Құдаларға берсіз, құдаларға. Құдадан кетсін. Biz Dilber'e geç kırdayız. Kamera çıkmasın bunu var mı? Мен önce sizlerге оқшап қошып, анан неме қылып бір анан ошол неме мен жолдошым немелер болот экен, туугандары болот экен. Анан мен деген дайыма ушуларды ырдайм, ырдаганда бирок ушу өзүмчө бул эми конечно мен чыгарбаганмын. Чыгарбасам дагы ушуларды өзүмчө мен ошо кишиге атап ырдайм да. Өзүмүн дилимде ошо кишиге не кылам дейтилер? Арнап ырдайм. Дейм. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени көркүңө жоктой теңдешип көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзусун
aşpa yaşusın öpmün seni görmesin Caş onun sezbey Caş onun sezbey Ömrünü sezbey tatlısun Ömrünü sezbey Caş onun sezbey Ömrünü sezbey tatlısun Ömrünü sezbey tatlısun Güle rahmat. Rahmat cünger. Sana böyle Tacıngeden bunday çeşkene. Rahmat. Rahmat. Malades. 5. Жүрегі, içi, бәрі тас ұрқанды. Тас ұрқанды. Рахмат ұшыларды таңдап, сен жақшыны қарып естіп берген. Алла аяғырасы сен. Ұшы сенді мен тартат деп жүрем. Мен де біліп берді. Тартам. Тұрсын әрекет бапарсың ба? Тартам мен же тартам, әрекет қылам. Тәрсің мен бері сақтап кет, әрекет сезім. Анда уақытты сөз қой. Бұда мезеке мұнды ішкі. Рахмат, жақшы компания кезің ершінде бір компания жақшы да. Әрекет қылып көрейін. Bir ayda tanıştık. Cana ayttık. Şu aytты denilen aramak dileklerimde o var. Bilmedik Süreli doğrunu caştırdın Süreli doğrunu caştırdın Köngülüdü de götüreceğiz bulup Körbe görmeyi sizde caş bulup Ayrılsam eğer o cigit Armanda men ötemez bulup Armanda men ötemez bulup Kıvırdap siz kıvırlardı Köngülüdü de cara çırmadı Caşodu hiçbir üç bugün Cürüktü cara çırmadı Cürüktü cara çırmadı Gideli bağımı bulsa deyip Cideler bakkat olsa deyip Cideli baktığın içinde Cengeller esen bulsa deyip Cengeller esen bulsa deyip Ben orada basar basmayın. Basa hareket kılayım. Basmasa ben dolaşırım. Siz çelik olursa da sizin ordunuzda basatmazlar. Sizin terimecağınız var da. Hocam şu Kıpkızılı gül caynağa Ömürle gel burla bakta sayrağa Ömrü barada Gökünü besten oynap gül Ömür ötse Can alamayız kayradan
biri de ömür. Salkını sokun celleysin. Biri de ömür, çalgı bacaklar göldeysin. Kalağanda verçüde o ömür sen kolda boyun emezsin. Muşularımda çevremdir, çırımdır, kızıl alabilir var, uşu mencanlı otur, öpüşümün nay kanattırı var. Asmanım dostlarım benim.
Semeler üstü beri oturayla, ana şükür et desek oturup. Anam böyle, anam. Naslar konservetler var, eşikler. Ana, ece sağlıklı cümle koymayız mı? Bayan dostlar. Bu payandasın. Payanda görüntüler. Döteyim. Cana yaşın. Ne diyorsun? Cemile dostum da çoğun böyle. Menen şu ballarla bağlıyorum çok oydum. Bunlar seyirmarlı görüyorum. Şunlar da gülüp ceyleyin. Dep şunday tilek maksat menen yüzdüler. Şunlar çok oyum. Gecelik işine keyizme çok oyum koyacak kaptır. Eki jaktı jakın kılgan kız deyip duruşu. Jakın eki tuğanda dağı şöyle жаңғыртып өтіп екі жақты баш қостырып отыраткен бірге бірге кылышып. Не дейлем шу той башында шу енді барды жақсы тілектерін айтып шу тілектерін барды қабыл болсын. Шу ай сезімдері денсаулықты болсын, бақыттылы болсын, барған жерінен бақытта үшін неден өні көзі көріп, ала шыққалы болып, екі жақты теңсейлі дүниялау көріп, қармышқан көріп бек болсын. Досымдағышылардың сүйірматын көріп, төрімді балпайған байы жүрі өрсен, невре чевре құраға бөлін, көп өрсірсін, ұшына жайылысы тұрған дайма жақшылықтарға жайылсын, шекесінде біздей саналаштары, туғандықтары біл болсын. Сезімай қызымыз бақытты болсын, ақымыз заты жанышына, екі жақты тең қараған, Бейрім өкен болсын, барған жерінен өніп өссін, ұшыл жерден туған ұлығын көбейтіп, тамырын жайылып дегендей бақыттылы қыздардан болсын. Жамиладағы өткен бері өліп жүріп, енелік парсынан құтылып, тұнышқа аттанып, қанша адамдар келіп, ұшыл алақан жайып дуа қылған болсын, ұшыл дуаларын барлығы қабыл болсын. Ұшыл жерде қызмет қылғандар, ұшыл жерде отырғандар, барлығызды жақсылық жандар жүрсін, жамандық оншақлы астықта жүрсін. Сенде қызмет екесін жайып, сенде ішімде иелікті болсын, омарты болсын. Самый главный екі жаш бақытты болсын. Біз ұшыл қалаймыз. Şu kardeşimiz Canbı bir gün şurada elge toy verip kızını uzatып oturadi. Şu Sezimay kızımız şu bargan жерден бақыт тапсын, балалы чакалы болсын, өңі өссін. Бұл жаш бала бүт жақсылықтар қарайыз. Ушуну ушунча эреже жеткирген барлык чоңот корушу Жамила карындашыбызга да чоң рахмат. Ага да чынден соолук иштерине ийгилик каалап кетебиз. Жанdır жан, бәрінің тұрмайды Ойымда, сен іздедің, бәрі ойымда Үмітсіз бедім, оппа күйгенді Мен іздедің, сен мойнында, менің іздерім Енді мұнда келмейсің, әттен қап, сені қалай көрмеймін, шудың бойым. Biraz seçip aldım, kapalı. Bugün Türkiye'den sıyılıp verişip, bundan gelen söm kasarıyla uçaktan girekten. Çamıraktan çalıyorlar. Baral vardı, günde bir mal olgan, baram. Günde bir mal olgan.
Şulkunup bir beyleyip şan çıkarıp ortaday. Endi sırkavaydayım ver durup beylesin Şarşama dik şarşama ayak kolum kalsana Şulkunup bir beyleyip şan çıkarıp ortaday. Şarşamay ayak kolum kalsana Şulkunup bir beyleyip şan çıkarıp ortaday. Ayak kolum kalsana Şulkunup bir beyleyip şan çıkarıp ortaday. Şarşamay ayak kolum kalsana Şulkunup bir beyleyip şan çıkarıp ortaday. Neydi? Allah Teala sizlerge uzak ömür versin. Keng beyil gitmez, dövlet versin. Algan jarılarına ten karınla, önü öz kilo, dastorkonun arasından törün ördüm, imanız koyar. Yüzün ördüm gülkünmenen şattık etmey, aydan aman jıldan esen bolup. Nevlerin gülkmen şaptı nasip etip, gelinleriniz çay nasip etip, dilegen maksadı daima şu dövlet yüceş olur nasip etsin. Toylarga sarpmaya geçti. Toylar toyulansın daima. Amin. Gel kalkayat jambı. Buna jambı, buna ben bir yaptım. Men alıp durayım meni. Amin. Allah Teala'nın başını taştan yaratsa buna. Bugün suyunu oturasın kız verip. Kızın baktılığı talaylı olsun, sağ büyümlü olsun. Ayakka gelin bolbay bargan yerine kız bolsun, güye olan sana bala olsun. Daima şu üylerde jakşılıklarga dastorkon sanılsın, jakşı sanalaşlar gelsin toylarına. Allah Teala ömrünü versin, köp yaşa, köp toylardı Sağlıklaşman çoğun bolsun. Sizlerin canlısın cümle, göpten gıkkın oyunduğun iş karşı. Kızın çoğuyup, berezige jetip, kız varlığını östürüp, günü toy verip, düğün uzatıp oturasın. Toyun toyu ulansın, kız bargan yerden bak tapsın, önü össün, göptün biri, elden biri olup, elden kızı olup, jakşı adam olup, jakşı üybülü olup, baktığı yaşasın bargan yerden. Sen uşuların toyların, jakşılıkların görüp, tördün görüp olup yürgünün. Jaman jeste, sizlerden uşuların altın beyik atasınday olup, apasınday olup, tarbiye verip, östürüp, Oşa çoğma düşüp yürüyorsunuz, sizlerge hem deniz olup verip, sizler de tördün görkü olup, sıyda, urmatta, bala çakınan menen, nevrilerin menen, daima jakşılık, jandap, jamandık alыс olup, bakvat yaşa verip, baktılı jürgüle barına, daima toyda olur. Ошонча жакшы ийгиликтерге жетишип эме кылып ататсыңар. Эми карачы айтпай кетсе болбойт. Бардыгыбыз бара турган жер Алла жаратты, Алла алат. Ушундай чаркылдаган тойду Асылкан сиңдим да ыйлап көрсө болот. Ушундай эмесинде чоңойду ушулардын дайым эстеп жүргүлө. Жакшынакай болуп, бактылуу кыз болоюн дейм барган жериңде. Бактылуу болсун. Toylar bunu versin. Baklar jaksıdır. Ben ne demek ушундай чыгарган кыз бактылуу болсун, тайжелер, биздин тайжелер барган жеринен бак тапсын, балалуу чакалуу болсун, апасына атасына бир туугандарына кайрымдуу болсун, өмүрлүктөрү менен дайыма колдоп ажыраспай жетишип жүрүшсүн. Куталайбыз, дайыма көргөн жерде салмак бежеке, мен окуткан кыз эле да кудагычы, салмак бежеке деп эле жүрө берсин, бак тапсын. Жакшы, сиздин окуучуларыңыз экен да? Kocayın hakkını bir dakika yatman için geliyor da kızım. Kut olsun.
Karadan senin tokunsan, kaygavır salıp tokunsan. Kadırlı jarıya kız berip kudağı olup oturur. Rahmat hocam, rahmat. Kızından senin tokunsan, kıyavır salıp tokunsan. Kımbatlı jarıya kız berip kudağı olup kaynane olup oturur. Toyun kutlu olsun, kızın baktılı olsun. Rahmat Bilem koyayım, bilem. Rahmat. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым азам жоқ. Күн сен келмедің базар жоқ. Болды қайдан бекер екен досқаным, өткенімнің ұмытамын рас бәрін. Өкпеледім қызғанып сен келмедің базар жоқ. Жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым азам жоқ. Кезесі де билейді, мына шайдың дәмі сондай зор екен. Шай ғана сен көңілің жай болар, шай ішеді. Мен бәрібір сені сүйемін, мен жаныма салаға кетті. Әңгімесі ауылға жетті. Басқаларға мен жаман Урматтуу туугандар, урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, бүгүн биз жакшы күндө отурабыз. Анткени могу Жамбынын кызынын тоюнда отурабыз. Биринчиден ушул Жамбынын ден соолугу чоң болсун, өмүрү uzun болсун, тилеген максатына жетсин. Андан кийин эки куда бири-бири менен ынтымак кудалар болушту. Бири-бирин көз караштан түшүнөн кудагыйлар болгула. Андан кийин эки жашка Алла Таала бактарын башынан чоң кылсын. Бактылуу болушsun. Алды марал
aldım mal arkasın bala bassın. Aydanıman жылдан esem болып, ошол барган жеринен бактап, ошолорду бир эле келин болбой кыз болсун. Ошолордун айтканын аткарсын. Алдым мал аркасын бала басып, ошол кайнатасы менен кайнесин урмат кылган. Ошол жерде мыкты үй-бүлө болсун. 1 жылдан кийин ушул жерде отурган бардыгыбыз чогубуз менен ушул кыз менен күйөө баланын небире тоюнда бололук. Ушу өнүп өсүштү, ушу бала чакалуу дасторкондон нан талаастыларынан төрүнө мыйма үзүлбөй, мыкты үй-бүлө болуп, баягы жамбынын кызы барган жеринен жакшы келин болуптур. Кайната кайнесин аябай урматтайт деген сөзүнү калып, өнүп өсүшсүн. Эл алдында, Алла алдында жүздөрү жарык болуп, бактары башына чоң болуп, өнүп өскөн мыкты үй-бүлөлөрдөн болушун. Эми мен алыскы жакынкы туугандар чогултуп ушу той өткөрүп ататын эң алдын сага ыраазычылык беребиз баардыгыбыз. Алла ыраазы болсун сага. Ушу кандай кылып баккан жоксуң, мына эми чоңоюп ушулар ушуну өзүнүн эмесине кондуруп атканыңа ыраазыбыз. Ошо алыста жакын келген туугандар ыраазы болуп кетишти мына сенин кылган иштериңе. Алла ыраазы болсун. Сезмай эми сен бактылуу бол кызым. Бизди унутпаган, кийин кетип калба да. Кеткен ушта эми. Сен дайлап жүрөсүң дагы. Ошо баардыгыбызды эстеген, ошо барган жериңен бактап балам. Ошолорду сыйлаган, бизди сыйлаган, эл журтту сыйлаган, элдин арты болбой, алды болбой, ортосу болуп. Ошо качан каерде болсо да тууган деп соксун жүрөм. Ел деп соккан жаштардан болуп. Алладан сураган жакшы ой максатыңарды Алла Таала кабыл кылсын. Каерде болсо ден соолугуң чың, өмүрүң узун, өшүң жайык болсун. Амин. Тоюңар тоюңлансын. Ne deybiz, uşu canbımına kızın boyga jedi, жашынакай болуп мына узап кетип атат турмушка. Ошо барган жеринен бактапсын, өмүрлүү болсун, ден соолукта болсун, балалы чакалы болсун. Көптүн катарында жакшынакай ойноп жүрсүн, ушу 2 жаш бактылуу келечеги кең болсун. Ушул тойлорду көп болсун. Şu Allah Taala'm kандай жашыштарды берсе, ошого жетишsin. Жамандык болбосун, жакшылыктар болсун. Кандай дейбиз, şu жерде тургандарыбыздын бардыгы ушу той деп келдик. Бүгүн мына отурабыз, ак көз, кара көз дегендей жаркылдап мына күн дагы бир жакылдап түн эле сонун болуп калды. Güzdün altın güzdüge uşunu aytabız da, şu güzde jarkıldap turalar dayım. Toylarda birge uşuntup жүрөлү. Şu kanday deseler şu bardığınlar mehrimdinin ınagı bolgula, jakşının ınagı bolgula, şu sabırlının sыңары bolgula, tuğra iştin tumarı bolgula. Ар дайым жамандык көрбөгүлө. Ушу кандай элибиз тынчтыкта болсун, ошо менен бирге ошолордун катарында биз да тынчтыкта бололу. Элибиз аман болсун, барчылык заман болсун, журтубуз эсен болсун, жакшылык нечем болсун. Ушу той тамаша көп болсун. Kazanda et kaynasın, düğün tamak caynasın деп ар дайым жашынакай şu Akdastar kondu, şu toylar bol çoğu jüreler. Бардык жакшы нерселер ошо Сезмай менен күйөө балага кабыл болсун. Биз дагы ошондой
айтқан сөздерге қосылабыз, маңдайынан күлкі кетпей, таңдайынан таптылық кетпей, өмірі ұзын, аршадай өмірі берсін. Дүйнеден бардық нәрселерді шуларға қалаймыз. Тарынбасын дейді. Тез кеп тұрады. Сөздердің бәріне қосылады. Ушулар қаншалық көшілсе, ошончолук жеткирсин. Сезімден Бияқтан мұштымын түйатты, жесті секін сөйледі. Мен туған мұштымын түйбей. Өнü өсіп, Қорқпай сөйлер мен тұрам. Ошақты сыйлаған, бұяқты сыйлаған жаштардан болайын ана. Біз мені қалаймыз саға. Şu dünyada o bardıq, жақсы нәрселердің бардығы саға қабыл болсын. Бізге Oşa ol жашта бізге бала olsun. Canlı sana oğul ile olsun. Bizden kızımız arka kızımız olsun. Ne dileyen kavul olup, şunday sıyı üstünde tördün görkü olup, kızım kut olsun, toyun kut olsun, ondan arı tayına toy üstünde gülen. Canım bacakşılık aslından cılığına gitmesin, canlandığım cetmesin, daima toy üstünde. Nerge tarağa gelgen hizmet kılganlar, ece singilerim, jengelerim, bardığına tördün körkü olgular, daima şunday sıyı üstünde olgular bardığına. Sıyla şöyle güröylü, sırda şöyle güröylü, eş katır jamandık olmasın. Rahmat şu camını sıylap gelgenlerge azim etemiz. Camının atına men silerge şu rastçılığını bildirip koyayım. Rahmat, Bağlarım, kızlarım, biyoğullarım, gelinlerim, ukalarım, sinzilerim, biyoğullarım, vardır var, tış olmaz. Tördüm korku olgular, aksana jirelim. Айтқанымыз келсін, шолықты ақтастырпын жайып, дастырпының толтырып, барын ұрматтап, сыйлап атасын, тойың той болғансын. Бүгінгі күні сен үйіңді қош майрам екен, үйіңді бітірттір, үйіңді жақсы үй болсын, құтты, ізді құтты, майлы сүтті, ақ жол тойдың үйі болсын ұшыл. Құда қаласа тойдың үйі болатына той баштапсын. Бұл қыздар барған жерінен бақтапсын, өні өссін, елдің biri olup ошол жерде жакшы келин болсун. Катып отурбайсыңыз сиз? Мындай сөз бар. Барган жериңде эшигин катуу жаппагын, кайненеңди какпагын, төркүнүңө качпагын дейт. Биякты көздөй качпай, уруксат менен келип, уруксат менен кетип, жакшы, маанилүү, акыл эстүү, аябай жакшы мен деген келин болдум. Өнү өстүм барган жерде, улуу баттып, кызды чубатып төрөгөн бактылуу келин бол айланайын. Күй балаңдары жакшы күйалы болсун, ак жол той күйалы болсун, саңа уул болсун. Дайыма үйүң тойлорго салынып, дастарконуң тойлорго жайылып, жакшылыкта бирге болуп, төрдүн көрүп болуп. Ошол менен бирге эмнерге тойго келген ага туугандар, эже сиңдилер, келиндер, күйөө балдар, баарыңарга рахмат. Бүгүн ушу кыздын урматына, жамбынын урматына келип бүгүн ак батаңарды берип, ак дастаркондон таам тартып бүгүнкү күнү жакшынакай пата берип отурасыздар. Баарыңардын патаңар тийсин. Силердин да үйлөрүңөрдө ушундай тойлор болсун. Дайыма тойлордо болуп, урмат сыйда болуп, төрдүн көркү болуп, дайым бири-бирибизди сыйлап, урматтап, жакшы сөзүбүздү арнап, жаман сөздү көчөгө айдап, ынтымактуу болуп, бир муштун болуп, бирдиктүү болуп, бир туугандын балдары болуп жүрөбүз. Эжелерибиз деле ушундай болдуңбу? Эмне деймин, бардык жакшы сөздөр айтылды. Эң улуулар айтты, тем более бизден чоңдор айтты. Ушу сөз сүйлөгөндөрдүн баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Ушул кабыл кылып, чачкан дастарконуна берген берекесине Алла разы болсун. Көпкө берсин, көлгө берсин. Көптүн көлдүн четинде ушул үйгө барака байыс, оомат, дөөлөт, тынччылык берсин. Сезим сен кызымдагы эч качан наразы болбогуну, жаралганыңа, жаратканга миң тазим шүгүрчүлүк кылып жашаганың. Барган жериңден бак тапкын. Ушундай айланаңды элдер, тууган уруктар курчап турганына миң тазим кылгын. Ошол бардык эли журт, урук
tuğanlar aman bolsun, bar bolula, bay bolula, bakıvat ömür sürüp baktulu oldu. Şartlığa söyledim, bana da hoşlandım şu. Negizgi şu, geri soluk versin, Kudayım. Baktulu olsun, balçakalı olsun. Bargan yerine bak tapsın. Cevap bile bazı tınç boloydu. Zamanımız tınç bolsun, rahmet eysen bolsun şu. Şuna 10 meydan bak, kavun olsun. Kavun olsun. Bırak verin hemen, ayıcım ayıp olsun. Katına söyle. Öğrencilerin çalışırızlardan olsun, biyolardan bizge tatlı biyolardan olsun. Neydi sorup versin, öbürü versin, şuna bana versin. Şu yakın büyümlü gelinlerden bolup versin, şu tuğan ortadan bağırırız. Grazın olunca. Rahmat. Gelgenine bağırdığında razı. Rahmat. Allah razı olsun. Hoş geldiniz sizler, benim tuğanlarım, yakınlarım. Var bolunuzlar, bir bolaylı, den soğukta bolaylı. Eş jamandı görmeyli, Allah şu günlerge jetkirgeni nasip kılgany kim bolsun inşallah. Allah'ım şu farz eken, şu kız östürü, kız uzatı farz eken. Şu farzdı Allah'ım yep görüp, Allah'ım razı olgan bolsun bugünkü az bu köpü kişinekey kız uzatı toymu jaygan dastorxonuma şu Allah'ım razı olup tuğandarımın bergen akbatalarını nasip kılıp kızım bargan jerinden bak tapsın. Uşol küyo alam maga baladay olsun, kızım alarga kız bolsun. Uşu ayıldan jakşılığın çıkarsın, jamandığın jakşırsın. Dağı ne deyin emi? Sürdep duram. Bir yerde dağı bataya turan glавный adam çok bolup kaldı, dağı bir adam. Oşan arbağam razı olsun ha. Ne deydiler men? Barbarga den soğuk kalayım, bar bolga bir bolaylı, den soğukta olaylı. Kızım baktılı olsun, iyi kuşukları beşiginde koy olunuzlar. Güyola Akjoltoy, güyola Akjoltoy maga bala olsun. Kızım kız bolsun o şaka. Kınağa dua kılalım sana. Kınağa dua kılalım. Yetteminen birinci adam oldu. Yaşlar bilir de iyisin canım o şu patat değilsin. Birinci yaşlar, birinci patana nırgıda. Yaşlar Oyun savaşına oyun ketire. Gel, kınağa pata. Kınağa jesler kurgandasın da ya. Kınağa. Ne de kırmaktır akın sen. Sağ olun versin. Genç beyil gitmez, dövlet versin. Algan canımın tengar, papaygın aksakal bol. Gelin ağalı çekeyim bayışı olsun. Daima şunday toylardı jakşılığa uzatıp, toylardı jakşı tartıp, istediklerini jasap, adamlardı kuvantıp жүрüyoruz. Öyle mi? Geçemem, daim toyda ol. Rahmat aytsanız bereket. Koydu açıp koydu captı da Rahmat falan, ömrünü oldu.